Apostles 3 separated for umsebenzi wenkosi. Kusho ukuthini lokho dlamini to be separated for umsebenzi wenkosi? Kusho ukuthi inkosi uJesu imbizile yamthuma kwase kuba khona umsebenzi abelwa wona. Amen. Now please listen carefully. I'm back to brethren. Now brethren, uthatha uvuna umbuzo ungeke 540 ministry. Right? Ubani yini nabo nina ningabi nomuntu omfundisi ozoma phambili qhamuka umfundisi. Now listen to that. Bakhona bafundisi brethren. They are there. It's just that we don't operate like others. Amen. Withina umfundisi is umsebenzi awenzayo. Pastoral leadership, pastoral care. Alright. But here bazalwane ngifuna ukukhuluma ngendaba yokwahlukaniselwa umsebenzi. Now brethren, there are 3 people engiwitness yabo owenziwa lenkonzo on a special day. Amen. Kwenziwa bazalwane inkonzo yokwahlukaniselwa umzalwane on a special day. La ngaphandle amabandla enza inkonzo ebizwa ukuthi i-ordination. Uya-ordain umuntu. Ulanda umbishop kwenye indawo eze la azommisa phambili amgcobe kuyinkonzo enkulu omamadams kodwa badeka amatafula. Udliwe ngalo la. Inkonzo yabazalwane ordination. Amen. Now let me tell you, live brethren, ngiwufakazi wabazalwane abathathu eziwa lonkonzo. But yenziwa hayi ngalendlela eyenziwa ngayo. Babenza nabo babehlukaniselwa umsebenzi wenkosi. Amen. Oqala ngase kubanye ngibazi ngisenza ubaba omzalayo. Wangikwata indawo ethu yaseXhama. Ngesikhathi ezoqala umsebenzi wenkosi, kwathiwa ngalelanga lekwata eXhama babukheswa somcela futhi nomndeni wakhe. Ukuze somphakamisa simbeke izandla ukuthi kheswa nawo usuza wayesebenzi ingcebo yenkosi endaweni yaseEleni. Amen. It was not called ordination. Kodwa kwaba yini wahlukaniselwa umsebenzi. Ngebhathi umndeni wakhe ngathi ngiyakhona ngidriver iCol Galante ngaba ne-accident ePortshepstone ngangayibona lonko uthana ngafikanga. Amen. Angibonanga ngamehlo but yenziwa lo nkonzo esingathi ngamemazi yayingcobo. Amen. So elisaba zabasilime bethu umfundisi ongeke ubasole kangako because bayibona babekhona. Amen. Yeah, babekhona bazalwane. On a special day, on a special session in the program. Number 2, always on a nkonzo babunyana baba kaMateni la Somsi, Shiba. Limeless. Amen. Bizwa mwenye abazalwane i-guest speaker kwababa uNtuli waseMaritzburg. Mefundisa uNtuli ngalolanga leli lababunyana wathi mina abazalwane ngiseMaritzburg ngibizwa ngomfundisi. Mawuthi ufuna uNtuli la uzomthola, yiwo ufuna umfundisi uNtuli yomthola eShimalanga lenkonzo yababunyana. Amen. It was not